kgwedi badudi ba hloka meetse. Ba re le ge go le bjalo, mmasepala o tšwela pele go ba lefiša ditirelo tša lekgetho le ge ba sa hwetše ditirelo tšeo. Badudi ba re ka nako ye nngwe bana ba palelwa ke go ya sekolong. Firstly, we were receiving dirty water, and then secondly, the water was cut. We no longer received water, and we had a meeting with the municipality. They promised us that they will bring water. It has been a long time now. I think 1 month plus. We don't have water. And we went to municipality, I think last week, to complain. We have been complaining to them that we can't flush the toilet. Even we have to take our children out of school. Tlhobaelo e nngwe ke matlakala ao a sa tšewego tekanong ya dikgwedi-kgwedi. Matlakala ao a tšwela pele go ba mokgobo tikologong ye. Mmasepala o latofatšwa gape ka go ba le lefelo la go lahlela matlakala ka moo go sego molaong kgauswi le magaeng a bona. No single municipal worker gives us information or update us on the latest development with regard to why waste is not collected. When the water comes out, it's not for human consumption. It might come only for 20 minutes, very dirty water. Mmasepala wa Bushbuckridge o ganeditše ditatofatšo tšeo. We've been providing water as is our responsibility, but what one can mention is that there has been a lot of challenges with the issues of pipe. We have been having serious breakdowns of pipe. Badudi ba re ba file mmasepala matšatši a šupa go rarolla mathata a. Ba ile ba tšhošetša go thoma mogwanto wa boipiletšo ge dilo tša bona di ka se rarollwe.